Lobi bala nanga sisana ini bribi fu Jesus Christus, meke gado Canada nanga freda de nanga unutide. Tide, mi wani luku atoli fu a Samaria umang. Udaini abuku fu Johannes chapter 4, en we moet beginnen na vers 5. Ja, so leesi, da aben kom na wan foto fu Samaria, dat na Jesus ben kom. Disi dem kari sikar, crossbay na rapisi grong, disi Jacob bengi hem man pikin Joseph. Na dapeti fu Jacob bende. We yaso ai giwi fini a pesi pe Jesus kondo. En mi wani taki angawi taki den toli aina Bijbel aname ke toli. Dende tu toli. En a Bijbel etaigwi precisa e passa. Fini a contaigwi pe asani passa. En if u godo fu lees a vers ataki di Jesus ben kon weri fu hem waka. Aben saka sidona se da peti. Abende tualu fu yuruso. Ataigwi yaso ayu fu adei. En i vers 7 da we leesi. Wa Oeman fu Samaria ben kom fu kisi watra. Jesus ben taki gi hem taki. Gimme pikin so fu dringi. Because hem disciple ben gonada foto fu bainanyang. Dan Jesus wawande na apeti en a Oeman waka kondo. En Jesus aksyen a fu wata. Awani pikin so fu dengi. En in vers 9 we leesi. Dan da Oeman fu Samaria ben piki hem taki. Fa ade dati yu diu de wan ju. De aksi mi fu wan dringi. En mi de wan Oeman fu Samaria. Because den ju no ben bomoi nanga den Samaria suma kweti. We e fu yalobi ata folok de. Da yo go aksi den wan sani fu dengi. E fi eluku ata folok de kande eke den na chobo sama. Yo go dengi aini apatu fu den. No. En a Oeman fondo taki Jesus le kwan ju. Besa aksi en le kwan Samaritan. Omdat den ju anga den Samaritan sama abe bomoi. En in vers 10. Dan Jesus pikeng. Jesus ben taki gi hem taki. E fu yu ben sabi da presenti fugado. En suma ben aksi yu taki. Gimi fu dringi. Yu ben sa aksi hem. En aben sa gi yu watra fu Libi. Ja. En e fu sama ben sabi. Suma na Jesus. Taki ade afalu sumang. Gado teke skin fasi. Akon leki amman pikin fu gado. En akon dede pai fu isondu. E fu den ben sabi sama na Jesus. Ef den ben sabi a presenti. Taki Jesus chai Libi fu tego kon. Dan kande. Den be o aksi Jesus. Wansani. Ma a Oeman yaso ano sabi sana Jesus. En ano sabi a presenti a kado sa Jesus chai kon. En in vers 11. We leesi. Da Oeman be taki gem taki. Masra. You know abi wa emre. Fu kisi watra. En da peti de dipi. Da fa yu sa kisi da watra fu Libi dati. A Oeman. Ano fu stan taki Jesus et taki. Fu yeye sani. Omdat Jesus et teke watra le kwa voorbeeld. Fu taki fu yeye sani. A Oeman e denki wata. En a taki. You know abi wa emre. En a Oeman godo fu taki. In vers 12. Jude bigi moro leki wi tata Jacob. Disi ben giwi da peti. Pe hem srefi ben dringi fu hem. Nanga hem piking. Nanga den meti fu hem. Da a Oeman aksi Jesus. E fu abumo Jacob. Omdat Jacob ben dike a peti de. En Jacob sefi ben dingi a pedape. Nanga hem piking anga hem meti. Da sama na Jesus. Dio chai wa mo bun wata. Da luku fa Jesus o piking. Jesus ben piking taki. Da suma disi de dringi fu da watra disi. Sakisi Drai watra baka. Ma da suma disi sa dringi fu da watra disi misagi hem. Noiti sakisi Drai watra. Ma da watra disi misagi hem. Sa de wan peti fu watra. Na hem ini. Disi sa furu. Nanga Libi fu tego. Jesus taki a watra sa meuki. Anawan watra taki o dingi. Dan Drai wata o kisi ubaka. Ma ude leki wan peti wata aini ube. En au fu. En au chai Libi fu tego. Ma a Oeman. Ano fu stan taki. Jesus e taki yeye fasi. Ai denki gona se fu watra ette. En in vers 15. We leesi fa a Oeman piki. Da Oeman be taki gem taki masra. Gimi da watra disi.
zodat minosa kisi Drai watramoro, en minosa abi fu komja fu kisi watramoro. 16. Jezus ben pikem taki, gokari masra en komja. Da uman be piki taki, mino abi wan masra. Jezus ben taki giem taki. You ben taki bun, di you ben taki mino abi wan masra. Because you ben abi feifi masra kaba, and as uma disi you abi no de you masra. So you ben taki kring. Di Jezus aksia uman, fuchai en masra kong. A uman, a piki wan koni fasi. Ataki koon mina abi masra. Ma Jezus sabi. En Jezus taki, you be abi feifi masra. En as amasa ye libianga en ana you masra. En lobi wang, aswada aini wi libi tu. Tewe kona gado. Asabiala wi kibri sondo. Asabiala den sanisa we kibri aini wi hati. Na ini Salam kapter 90 vers 8. Da we leisi, you ben seti wi takrudu na you fesi. Den sondu disi wi kibri. Dena ini da leti fu you fesi. Den sondu sa we kibri. Adele ki den de letna gado fesi. Gado esi do elu kuden dung. Aini Hebreeën kapter 4 vers 13. We leisi. En no wasani de disi gado ben meki. Disi de kibri gi hem. Ma alasani de nanga sososki en oppo. Na de aifu da suma. Disi sakrutuwi. Gado sabi alasani. En na umaya so apoi kibri en sondu. En so ade nanga minanga yutu. Tewe kona gado. Unoma pe bun sama. Ma mi wani fu paksei. A umaya so. Ano bende wan lespeki uman. Ano bende wan uman sambe e holi a pasifu gado. A bebo no taki ef neen fika de masra of na de masra ben fika eng. Ma ageke a umaya so a be poi fika nanga wamang. Kande a bende wan waka uman. En a be libi nou. Wan fasifa a ben fiti. Wamang ma no emang. Ma sanwe si aso. A umaya so. Ana wan bumbun sama. E fota kenso. Ma toku Jezus wanigien pardon. Ana wanigien alibi futego. Da minanga yuno. Kande itaki ma. Yuno sabi samidu. Den sondu. Ainde yali di pasa. Ainde dei di pasa. Den sani samidu. Maluku. If you sadai fika you sondu. Gado sagi you pardon. Na in Spreuken kapter 28 vers 13. Ataki. Da suma disi tapu hem sondu. Nosa feni bun. Asama die kibri en sondu. Ana ofende bun. Ma. Da suma disi bekenti. En libidem. Sa feni sari hati. De se fisa taki. Ya. Mi du sondu. En you bekenti a sondu. Gado mi fufu. En kande ya fugona sama. De accident pardon. En you fika sondu. You ofende sari hati. A umaya so. Gado abi sari hati gen. Wogo baka na atoli. Udena vers 19. Da uma betaki giam taki. Masra. Misidati yude wan profeti. Wita tabe ambegi na tapu da bergi disi. En unu taki dati Jerusalem dera presi pesuma musu ambegi. Da uman stel Jezus wan frak. Unu lek denchu e ambegi na a tempel na Jerusalem. Ma wi e ambegi na abegi ya. Luku fa Jezus o piki. Jezus ben taki giem taki. Uman bribi mi. Da yuru sakom te unosa ambegi da tata na tapuda bergi disi. Da no yesa o taki vers 22. Un ambegi san uno sabi. Wi sabi san wi ambegi. Bikasi falusu komopo fudenju. Denju be sabi apasi fugado. En de be dinigado na ayo istifasi. Den Samaritan sama. No be dinigado na ayo istifasi. Ma ataki ayu e kong. En algodofu taki dati. Aini vers 23. Ataki mada yuru sakom. En adeja kaba. Teren tru bribi suma. Sa ambegi da tata. Na ini yeye. Nanga waarheid. Bikasi da tata de suku den sotu suma dati fu ambegi hem. Des anai go anga pe yu begi. Pe yu ambegi gado. Efuna abeligi. Efna Jerusalem. Efuna yu oso. Efuna akerki. Ma ai go on sang.
Ego yeye anga waarheid. En in vers 24. Gado de wan yeye. En den suma disisa ambegi hem. Musu ambegi hem. Na ini yeye nanga waarheid. Mi denki taki tewe paksei fu ambegi. We no mu paksei taki ambegi na wan singi sa wo singi. We mu paksei taki ambegi na wan oso wan keliki pewego. Efu, we no mu denki taki ambegi na temi saka kindi na fesi fu gado. En dati de wel ambegi. Ma a juist ambegi san gado wani. Ataki yeye anga waarheid. Dami denki taki mi kan de wan pesi gewoon esidon. Ma efu mi hati ini e boigi na fesi fu gado. Dan dati na asotu ambegi san gado wani. Efu na keli kimide, efu mi hati king anga waarheid. Efu mi hati ini e boigi na fesi fu gado. Dan dati na a ambegi san gado wani. Ofu na oso, efu na stati. Dus gado e luku ainiwi eke Libi sama. En awani am komopo awi insei. En awani taki am de tu. We muduen nanga krin hati. Ano muduen wasani sa we skein fukoli Libi sama. We ko luku godo in den vers. In vers 25 a Oeman piki Jezus. Da Oeman betaki gem taki. Misabi dati da Messias sakom. Disidankari da Christus. Te asakom. Asataigiwi alasani. Dan ye van Jezus pikien. Jezus ben taki gem taki. Mi decide taki nanga yu. De hem. Dan no a Oeman mu meke wan besluit. Efa u bribi. San Jezus taki. Efa na u bribi. En aswa de nanga ibri wan fuwi. Te wi kon ye sama na Jezus. Da afika fuwi mutaki ye mi bribi. Efu. Uno bribi. Ma a Oeman yaso. Koluku godo. En in vers 27 kataki. Dan tapu da taki disi hem discipel ben kon. No den discipel do baka. En de ben verwondru dat te ben taki nanga da Oeman. Toku no wan suma ben aksi hem taki. San yu de suku. Efu fusaide yu taki nanga hem. Dan da Oeman ben Libi hem jogo na baka. En a ben teki pasi fugona da foto. En a ben taki giren mansuma taki. Kom, siwa mansuma. Disi ben taigi mi alasani dati mi ben dukaba. Anode da Christus? Dan de ben koma pofu da foto. En de ben kom na hem. We si yaso taki a Oeman bribi. En a go taigi dan sama fu a foto. Taki kom miti a Christus. We aba wan tu vers no. Omdat a yu shatu. En we go na vers 40. Yaso we leisi. Dan di dan Samaritan suma ben kom na hem. Den ben begi hem futan nanga dem. En a ben tandape tu de langa. En furu tra suma ben bribi. Bikasi fu hem egi wotu. En de ben taki gira Oeman taki. No wi de bribi. No bikasi fu san yu ben taki. Bikasi wi srefi yere hem. En wi sabi dati fu tru diside da Christus. Da verlusuman fu grontapu. En so amudelo biwang. Wi kan de getuigi fu Christus. We kan taigi wi mati taki Christus. Ayepi mi aina Libi, mi Drai Libi mi teken agimi pardon fu mi sondu. Me begien te wan hebide aigimi yepi. En aso we kan soiden sama. En dan no, efu den sefi wani, dan den kan kona Jezus. Den kan, efu den okaba bibiete, den kan leisi a wotu fugado of den kan ye a wotu fugado. En dan den kan bribi. En den sama yaso, no den kontakanga Jezus sefi, en den bribi. Den sefi teke Jezus, en so adetu. We tagi tawan, ma den sefi mun teke Jezus tu. En sa vers taki, bikasi we srefi ben ye hem. En we sabi dat fu tru decide da Christus. Da verlusuman fu grontapu. En lobi wang, Jezus den mi verlusuman, mi teke hem. Mi aksi pardon fu mi sondu. Mi bribi na hem tapu. Sa adugi grontapu. Dia dede tapa kruis fu pai fu wi sondu. Mi bribi taka opobaka. En yu sefi kan bribi. Mi ben kaina Jezus ne aini begi. Fu kisi pardon. En so yu sefi kan kaine enen.